Uzwake ovutha umlilo sesikhona sizingene sesiphakathi khona lapha sikhangela ku-YouTube Ezra Jesus Banda ku-YouTube. Tshela abangani bakho and share the page bese siyacela share abanye like it, follow, subscribe, yenza yonke into ku-YouTube la siphuma khona. Ojoba sicebela ku-Lokozeni ku-Zuckerberg Banda nabantu be-Chime Music sakhathela zakade music lesicina sesizenzela. Ngihamba ngamathelela ke uklani igama langu Ezra Chisa. Siyabingelela umqasisi namhlanje nguWebster Chuma. Webster Chuma sakubingelela namhlanje. Wena uthi ke bekumnyaka ka-2012 ngilomfazi wami sengile 8 years ngilaye. Ngihlezi laye silomntwana oyedwa. Bekukuhle ngihlala laye lapha ke eJohannesburg eSouth Africa. Msakazi besithandana lo ngokwami ke uManyathi. Ngimthanda Stereki ke unamachu. Kwenilanga ke si emadaba kwakusaya kuseni. Ngavuka sibili kahle ngaze ngamthola ngemphume. Ngaphuma ngisathe ngiziphepha ngaphenduka ngamtholokelele. Wangatshelanga ukuthi ke Manya alale uze uchaya ku9 ekuseni. Agcina ngena mina lapha umntwana amenzela iporridge ngathi mhlawumbe udiniwe. Ngithe ngisiya kuye khona phana ngatholokelele vele kubuzele. Ayidosa ingubo ngibuza ukuthi wenzani walale mini kwenjalo. Umanya ke zwi ngabathe zwi ngathola ukuthi umuntu lo amehlo avulekile usephelile. Ngizazi ngaphanika ngafonela ama-ambulance ngagijima nginda ababuya abe-ambulance babe sithi umuntu lo umuntu ofileyo. Ngandele lesidumbu usuku bonke bakhuluma ukuthi selama 6 hours engoshonileyo kuthi wona wayeshone ngabo 1 ebusuku kwaze kwasa. Ngadabuka kakhulu. Inkinga nansi ke Chisa ihlobo zomfazi azibelieve ukuthi umfazi wafa ngama-natural cause labhala ke ku-death certificate. Behle ukubona ukuthi umbe i-heart problem kumbe kuyini bapho ubhala natural causes. Bathi mina ngathi ngamadokotela ukuthi batho njalo yimi ngamkhamayo ngambulala. Kuyaliwa labo babazala awufuna ukubona ngenzotho abafuna ukumbulalisa bendidubulisa. Ngabanika ke le ndlu yethu esekhaya ngathi bathathe yayingedlo nkosikazi kodwa la namhlanje bandithwalise nzima. Ngithwele nzima mfaka sibanda sengihambe yonke indawo ama-threats abuyayo bathi bafuna ke umntanabo. Ngifundisa umntanami ngihlala naye ngalo ukuthi bamthathe mathu sekhulile kathesi ngizobuhlungu mbonani bazambulala laba bantu bembulala into engayenzanga. Izinyanga zabo namapostoli babatshela manje ukuthi ubulewe yimi. Angizange ngikhame umuntu amadokotela azazi khulumela ukuthi ke umuntu lo kalanxeba ke ngizwanga lutho. Yimo dabukileyo ke Webster Chuma. Watsho ngikwesazi ngo-2012. Hayi indaba khona ke inzima. Kodwa nxa ikhuluma amadokotela e-postmortem ezikhulumela ingabaleki isitsho ubana ke umuntu lo hayi ufe ngendaba zelokuze ngendaba ze-natural cause asazi ukuthi natural cause kuyini. Kodwa siyakwazi nxa haba i-heart problem kodwa bamtshelanga. Nasi ngoma ke Webster Chuma sumbulala yo uthe uyamthanda uBrenda Fassie. Eshe
Phasi-ke ingoma esithi sumbulala yonke linlango zomdinga sitshaleke web chuma ugolide yehaba ukusukela mfowethu-ke lokho bekhala ngokuthi wabulala umntanabo. Ngisakhumbula nangu uSimiso Ndlovu. Mr. Ndlovu, ngapha mina ngaseTholotsho ngiyakubelela-ke msakazi ngisithi ngawo njani. Mina-ke ngithethwe-ke indoda yami ungaqambi igama lakhe use-South Africa wangishiya ekhaya lama in-law zabo. Ngihlala-ke lo babakhe lo mamakhe lo mzukulu wakhe umalume laye uyahlala khonapha-ke ekhaya kodwa wakho umuzi akho khatshana la ngikhaya. Kwenzakele-ke msakazi ukuthi-ke ngendaba yemizwa ngagcina gcina ngiwela-ke kumalume. Umalume bengumuntu ohlala engipresent ngangimphekele athi-ke intombi enhle intombi enjani eyimbiza ethi mandluwa. So kwenelanga-ke ngabo-5 ngesaturday-ke bemfeni ubabazala lo mamazala-ke wabuya-ke umalume laphana wathi ucela ihagi. Ngasondela-ke ngamahagi umalume angikwazi ukuthi sagcina sifikisane njani sekutasa-ke ukuthi sikhisane wafucela-ke endlini lapha-ke endlini yomzukulu wakhe lapho engihlala khona ngilala khona sayenza i-sex salala. Into engayizwayo kumalume angeke ngizwe emhlabeni ngamkholisa kakhulu-ke umalume. Ngiyamthanda umalume sakhwela phambili kanjalo nje nxa sesibona ukuthi bakhona-ke ngangisuka ngani ngiyegangeni ukuya kukhamaza umbinkuni umalume sehlangana senze njalo lasegangeni silalane-ke ebhuqwini khonale. Wanelanga-ke ubabazala-ke angalolo asivelela ngaphi wasikhanda mina ngamfake isiketi sami phezu kwesihlahla wathi wafika wathi-ke Jobe wenzani esitho-ke umalume weqala phana wathi haya kunjalo umzulu benzama ukuthi ngimkhulekele wathi umkhulekelani wabe mbiza wathi-ke malukazana kutheni mntanami wathi asihlaleni phansi obaba bakhuluma lami ukuthi into le ingaphindi yenzakale ayihliphele-ke namhlanje ngasozatsheleke umamazana sozatsheleke lo mntwana-ke eSouth Africa. Wahlala kunjalo kwabuya uDisemba ubabazala wanganika sezwa kuhle ngani yagula bathi lesikhathi nxa ekhuluma ngambonga umuntu wenkosi ukuthi hayi kakhuluma. Kwesikhathi uyathi into yenziwa ngujobela umalukazana ngiyithathi manje-ke indoda yami ebuza kethi kuyini abongezile baba uhluphana nomalume umuntu olungileyo athi angiyithandi kuphela. Sometimes sakazi ngiyenze ngibulawa yisisu, sometimes ngize ngicine ngikhipha umoya ngale emuva ngovalwa ngicanga usahlathi bhadla ngesaba-ke ngingalali kahle lathi esinyaquqa senze ngifisa ukuthi ngawe uyafa ubabazala akezwa kuhle kodwa mbona ngani kulezi nsuku zakhuluma ngoba kekele ungafika abantu athi into yenziwa ngujobelo umalukazana uMandlovu angiyithandi. So abantu bacala mina ngiyamhlupha ubabazala kumbe ngiyamncitha ukudla ngihluphekile chisa njalo uvalo ukuthi umkami uthi uyabuya nge-Easter ka-2023 ukuthi mhlawumbe uyagcina evuleka futhi agcina-ke ngichaza ngifisa ukuthi ngawuyala sefisa ubabazala ukuthi ngawuyafa hawu Mandlovu ngendawo zogawe ngekela umuntu omdala aziphilele ma asazi ngicela-ke unjalo enye yezingoma ekakheli ikhumalo ethi empini awe Kuthe
ke uKelly Khumalo lo bethela mnandi izingoma yathi ke empini siyitshela ka Smith Ndlovu uthi ke ule 29 umalume ke ule 54 ke bebhizi lapha la ke ishaka la ke 32 likhona la South Africa awumalume into zomzukulo lobazwa awabadla umntana wabantu umntana nazaphambana ekhanda sekusumhlanyisa manje kade umdala into uSmith ucela umdala ngawe uyakhothama ukuze ke evidence iphele ayikela lokukhula ziphilele mama waganga ayikela umfisela ukufa ungaqala kwesikhathi ngoza ukuqala kulayo mavesele ukukhulu ukufa ngenxa ukuthi wena ke wasulahla mama wajikela lale inyawo lezivulonga azangathuba bazala ukuthi uvulela umuntu wazivulela wethu usuphandla sikhanda lokuhlala wayegalaza inyoka esikhulu baso siyabonga Simiso uyesaba uruvara soze ngikhuluma umuntu ngawuthe ungaqamba ukuthi lezinga azange ngiqamba umuntu ngapho kubala ngathula kuphela ngoba ubona ngonakala ibizo lithi Simiso ngininkazana engimaziyo kodwa ke mina lami ngudadada sithe kunjalo uJobe malume Jobe onobani makotho uJobe baso Tsibo Marapolo yayi kunyani Tsibo uthi ke mina ngindoda ele 35 ngithethe ke usinanzeni ke 6 yakho ngisemncane ngilabo 29 nele 24 umntana lo bemphamanzi ikhanda chisemuhle umthando wamagama muhle la kaThezi inkinga eqalise ke ngomnyaka ka 2021 lapho ke aqalisa ukuthi ke sesenza lokho kuthiwa ngama tattoo into emangalisile akazange ngitshele ukuthi wenza ama tattoo ngiqala ngabona ke enye sesandleni engalweni ekhanya ukuthi inhliziyo enye wayidwebisa ke eqolo emuva ebhala ke indlalifa yethu ke bonga so kuthe kunjalo ke kwenena ngasegqoka sengithola ukuthi ke ikhona enye tattoo phezwe kwesitho sakhe uthi phezwe inkomo yani kule tattoo lapha umsindo wabakhona tshisa kwamangalisa ngithese ngimkhiphise impahla zonke mase ngithola ukuthi enye phakathi kwemlenze yakhe yabona bengiphoqa ukulala naye ngingazange ngilunguze konke ngala phansi ngingazi ngilala nomuntu osedwebadweba efaka ama-tattoo le phezulu lapha ke ibhalwe ongaqondakali ngwane isi-Arab ngangizama ukuthi ngikubhala phansi ukuthi ngidinga ukuthi kutshona kuyangehlula ngibona nebizo lenye indoda leyo wasefaka ke yenye ngaphansi ngapha ezibunu wafaka amahathi amabili kambe ke lo mfazi nje nxa ngibuza uthi wadwetshwa umuntu wendoda ngumsebenzi wakhe the guy is professional so le guy uthi professional isibona into yomfazi wami ngoba ngabuza wathi bemfake ithawulo uthi ngiphathi ukuthi ngibale ngingaboni amanga ngabo ngoba nxa isesenza emlenzeni is clear wayebona konke okwenzakalayo ukuthi umuntu lo lana ebhala phezulu into yakhe lena is clear ngibizile udadewabo wathi mina am old fashioned lapha ke tshisa kudlalwa ngami uyakhanyela umama lokuthi sekhombile so kamfuna ukwenza isidumbu amfuna ukubulala umuntu ngikhuziwe ngabafowethu omfowethu ubhuti wami obaba omdala labo malume bathi nxa njalo kangetulani la ngingamenzi lutho bathi ngizubuhlungu umuntu wenyabheja ngifunga ke ubaba wathonayo umuntu lo walala nomuntu wamenza i-tattoo ngoba wayengeke yenze konke lokuyana avule angalalelayo so ukhona enhliziyo yami buhlungu ngo-2022 ekupheleni ngithi zathi ngehlukane naye kodwa ke manje kuyala ngiyamfuna back xa ngithi ngiyamfuna back ngacabanga lokhela futhi kuzisa ubuhlungu kambe ngenzeni I'm obsessed with this woman so ngenze njani phakathisa ngiyabonga kakhulu yimo dabukileyo lapha uTsibo Marapolo Tsibo madoda asazi ufuna uklana abavumela ama-tattoo mina hayi azayimbe lo muntu ole tattoo labo Jo ungani into zabo lezivumela abafazi ama-tattoo yibe singezwa kubo mina hayi tattoo especially tattoo yale sensitha ifakwa njani uyabuza ukuthi ifakwa njani mzeza ukuthi abanye bathini kodwa akabe lo muntu ombhelileyo ukuthi ifakwa njani
ngicela ingoma ethi Swallow Snacks. Ay, tattoo. Sivukolo ke sichisa ke sichala ke utsibo Marapolo ke indaba amathathu le iyahlupha kakhulu iyahlupha kakhulu akumelanga kumele livumelana angazi ufakelwana ukuthi unceda ngani so ngazi ube uthi umuntu akholisi siyabona uDola ufaka uJesus esifubeni asazi mana sibone ke uthi ke Cleopatra uthi ngobize Cleo Cleopatra bani Dewa kunjani made Cleopatra Dewa
uyabhala lapho uthi-ke ngiyakubikelela-ke msakazi, mina igama lami nguCleo, ngibhala ngingapha-ke eSouth Africa. Umade omuhle kwamagama kodwa olomnyama kakhulu-ke madodeni. Msakazi sengizamile, sengisebenzile ngiqome umuntu wonke umuntu engimqomayo kukhona ngenza khona. Either abanye bayehlile ukuthi bangikholisise, abanye bangirafula, abanye they abusive. So sengizamile ngabhoda eGoli la. Manje I met this guy. Mina ngulwana obelieve in condomizing. How boy, good girl. So lo muntu engilaye lo uthi sesihambe over a month sithandana. So ucela ukuthi angene emanqama. Wazama ukungiqila kwesikhathi-ke azama wenze ngani ufakele engafakanga. Manje mina ngumuntu owabusiswayo ngoba ngiyezwa ukuthi lapha kukhona into evikeleyo kumbe kayikho. So ubhuti lo-ke uyisiqhwala esinzima. Into enzakele kuthe kwabana ngoba ngangisala kunjalo nje, he tried to force me and rape me. Maye mina uMadewa ngaphiwe ezandleni ngamehlula, ngambona nje ukuthi lo sehlekile ngamcubisa. Kwase kusiya njalo-ke sathi asambe kuma-test, wayala ukuya kuma-test. Ngaqalisa-ke ukudiga information, ngibuza abamaziyo ukuthi-ke bamazele ngaphi lani. Kwazi kwabuye omnye usisi wathi umkhazeni wakhe engahlala esontweni wathi dash wafelwa ngumfazi uyagula ongenziyo vele kule gciwane. Ngiyambonga uNkulunkulu wamphakazela izandla, ngiphose ngazifaka phakathi esayilom, ngafaka ipoison emzimbeni wami. Ngithe ngisuka lapha ngihamba ngathesta ngathola ngiclean. Yebo uMadewa olodumo ozithandayo uCleo ngilapha eMzantsi Afrika. Amantombazana lengaqilwa ngesweets ngabafana, lengaqilwa ngenkulumo ozothi anyangenisa ka1 kade umuntu vele uthwele inyosi basop mantombazana. Dinge lapha kimi uMadewa ngizalilaya kuhle ngiyibonisa ukuthi-ke indoda ungavumi. I'm proud of myself, I'm very clean. Chisa, I can even display my results every 3 months ngiyahamba. Kodwa abangani bami abaningi sebethwele-ke inyosi. Hayi Madewa uthi ilanga zozikhohle lapha-ke omthandayo esethi yakuthatha atholakale lo mkhuhlane. Kodwa ungendlela kuye phela ngenxa lo mkhuhlane Madewa kuyovumelana ukuthi izabe livikela njalo njalo. Awumelanga balahlwe ngoba selo mkhuhlane umuntu bathandana bahlezi baningi sibaziyo abathandanayo. Ngicela-ke enye izingoma ezilandelayo, wakhetha ingoma zabaninganyana. So ode kudingele-ke ayizithole ngizibona lapha-ke. Made uthi nasi inamba yami nxa ngithula umuntu oserious, ugogorozi wathi wahamba estairs, lami ngithi sihambe estairs singahlangana. Nawo njalo plastic phambili bamberi nayo utsho njalo. Ngathani ingoma ema-Chicos. Peace in the world.
ingoma phela kuma Peace in the World. Sabakhumbula ke sitshale ke so phatha okliyo Madewa. Okliyo ukhanye ke babaza ngala ngazi ukuthi ubabazana. Ubabazi ukuthi uMadewa. Wena Kliyan uthi ulobazi so Madewa. Ungalaleli umfana sefuna ukusho la. Yambulasa umalukazana. Yambulasa umalukazana. Mbona sefuna udinga inamba uMadewa. Ifakile Madewa. Kadlala Madewa. This stage they tester. Qala well done Madewa. Good girl. Kodwa ungakhethi abantu ungadiscriminate nxa lothando loba ngonjani. Kukuwe lokho sithando sami. Kukwela angithi Marvelous Ntini kunjani? Marvelous Ntini. Ya, izwe lakho yila sengilibonile. Ngiyawubelela Maveli. Uthi ke mina ke ngikhuleleke eGwanda. eGwanda indawo ewomile echisa komagama. Indawo leke ngihlala kuye ngakhula ngaze ngaba ke lejaha elikhulileyo. Kunjalo nje beniselo inkomo zako babu osekandodana ngikhula khonapho. Manje into ezalayo ukuthi ke kwenilanga ke kwabuya umuntu wesithi isihlobo sakhe wafika waqalisa ukumbuluzela ekhaya. Uthe njalo wasevusana lo baba ngumsebenzela sandodana. Mina ukuthi ke umlungu wamachaya ngikhangele kwaba nzima walo ebengemoda ngathi discover uthiwa umfo wabo. Ngangingenela ke indaba leyana ke ngoba umama unakandodana wayelokho ekhwaze sithi ke sifela nako ukwehlukane lomngane kunini wamhlupha kanti ufunani. Ngagcina ngibuya baba. Abe ngithatha ke ugodo ngkhwatsha ke engalaneni ngamshaya wabhazalala ngagcina sengimbulele. Lokhu kwenza la ngomnyaka 1997 laphana ke kwaba izililo ekhaya ngabotshwa. Ngahamba saye high court koBulawayo lapha kujudge yabuza ukuthi uhambe njani kwasothiwa hayi ngendlela yenze ngaye bedefender umlungu wakhe wafakaza lo baba usandodana okhuluma ukuthi umfana besengitshaywa wangilamulela ngase ngicina sengigwetshwe 12 years asagwetshanga umvalwa chance zachawe live ngahlala ke 12 years ke ephumeni kwami ngathola ke lo sandodana swashona lona ndodana swashona ngoba sengingapha ke eSouth Africa chisa ngiyasebenza ngapha emaplazini ngithanda lolu hlelo lwakho ke umlungu uyanginceda nge-Wi-Fi i-Wi-Fi leyo yimncedayo umfowethu kuthiwa i-Wi-Fi alalela uhlelo. Siyabonga mlungu nge-Wi-Fi usize undoda lo ke Marvelous. Siyabonga Ntini baba uhlala usibukela. Ngicela izingoma ezilandelayo umlungu lo ngiyakhulu amnika i-Wi-Fi umuntu enkosi asebenzise kakahle nje i-Wi-Fi le incedidayo. Ngicela ungijayele ingoma uSister Bettina nxa ulayo. It's happening tonight. In the place to be. Everybody see. Lubu shabetu. Everybody see. Lubu shabetu. Everybody see. Lubu shabetu. Everybody see. Lubu shabetu. Uspetena bantana in the meantime. Everybody see. Lubu shabetu. Everybody see. Lubu shabetu. Everybody see. Lubu shabetu. Everybody see. Lubu shabetu. Uspetena bantana in the meantime. Everybody corner solata. Everybody corner solata in the meantime. Everybody timid. Everybody timid. Everybody timid. Everybody timid. Everybody timid. Toba in the meantime. Everybody simpi kwa. Everybody sahamba man. Sahamba man, siete fan in the meantime, everybody,
Up on my salon in the meantime, in the chabus in the mix. Hibari. In California, be a pesulu. In California, be Hibari Kono Solata. In the meantime, Hibari see, Dubu Shabe too. Hibari see, Dubu Shabe too. Hibari see, Dubu Shabe too. Oh, see, Dubu Shabe too. Oh, spete now, in the meantime. Everybody, tibiri posa. Oh, tibiri posa. Everybody, tibiri posa. Everybody, tibiri posa. Everybody, in the meantime, siga. Everybody, Yipinde foot in the meantime. Everybody see, Lubu Shabe too. Everybody see, Lubu Shabe too. Everybody see, Lubu Shabe too. Oh, Spatana, man, in the meantime. Everybody, see, Piquam. Sahamba man, see all the man. See all the man. In the meantime, everybody up on my cellular chabus in the mix in the meantime. Everybody see, Dubu Shabe too. Everybody see, Dubu Shabe too. Oh, Spatana, man, in the meantime. Everybody corner Solata. Everybody corner Solata. In the meantime, it's happening tonight. Everybody, let's go for mash. Labo bati, let's go for mash. Mkhari khare, let's go for mash. Bias party, see the meantime. And the footy putti, and the footy sisi, and the footy bossy. Dubu Shabe too, Dubu Shabe too. About his pete now. Ngoma Garinde abantu Sister Bettina Marvelous Ntini sibonga kakhulu umlungu i-Wi-Fi leyo baba ukusiza usilalela silusizi bahamba abantu abakugcina abelungu bakho manje usebenza ngabe eMzansi Afrika ngale kwaLimpopo kabongeke Sethule Jabange ngawo njani Sethule Jabange nyakubingelela ke umsakazi Sethule uyaphambili ke ubhala usithi ke uhlelo ngisakhumbula ngalo enziwa nsuku zonke yazadula sincedise sikwenzeni ali batali lutho sisenzeni lutho alincedise ngalutho kodwa labezifuna ukuthi silenzele silukholisise kwaChurros sehluba Sethule nyamba kakhulu uthi ntana ukhumbula ke uClifford Ndlovu engathandana naye kakhulu from 90s until 2007 yayindoda ke very loving and caring lo muntu wangigcina kakahle sedliwa sesiyantshiya ke engozini yomgwaqo ngo2007 ahlala ke chisa ngila muntu okwe 4 years ngagcina ke sengizokhomba after 2011 kanti ngikhombe uBhinya baba uMoses indlela angenza ngayo azange ubone unjani ngangena ke phakathi komlilo onzima ngoba kaloku ke uyandihlukumeza ulobukhwele njalo ke akumelanga ngiswethe nxa ngiswethile uyabuza ukuthi ngidinwe yini ngahlala ngibambe isihlathi ukuthi ngirelaxile athi ngenza njengomuntu okhanuka indoda ukuthi bona mina ngadluza ngilesagweba I don't like sex nje at all ngenzela yena kodwa yena kumele ukuthi angitshele ukuthi ngenze njani ngenza lokho efuna ukwenza lapho sisixabana kakhulu uthi ngifundiswa amanye amadoda ubukhwele bangikona kunzima bonke abangikhaya bathi ngumchiye but ngesabuthi uzangibulala wonke umuntu othi ngcono ngehlukane laye uMoses uyahlupha impilo zami ke uyachecka nxa ngiwacha nxa ngikade ugeza uyabuza ukuthi ngiwacha ipentu ngoba ufuna ukuvala kwenilanga wathi ngiqeda ukuthela amanzi sesiyageza sengikhulile ngithandela ithawulo wakhipha ithawulo wadobha ipende beliphansi wathi indaba limanzi
iphendulele kukhona engikwenzileyo njalo ngangifika ngivela thenga emagrosa ngithwele nzima ngiyasola ukuthi ngiye ngaphi isikhathi ukuthi ngithiwe umsebenzi egoli but ngithi ngizaphila ngani mina labantwana ngabatshelwa umkamo Clifford ayendithanda kwamagama basekhaya manje isikhathi sonke isikhathi ngiyambona ukuthi uyangilandela ecachile ecana uzambona kule ndoda angilandoda Jesus ake ngikhombe lokho ngafela umyeni wami ngilayinale kuphela kodwa ngihlule ukuthi ngiphume njani iabreeze yakhona is too much wesikhathi nxa sisenza athi mina ukhala wami ngiyakhala ukuthi ngizenzisa angikwazi ukuthi ngiyakhala kumbe njani kodwa yena sithi ngikhala lokana ukuthi ngenze ngani ngiyakholisa ami athi indaba ukhala njalo kuthiwana ke uzamuvala mina ubona hayi ndoda hayi Moses hayi uthi uzamuvala ngenze ngani ukuthi uyakholisa ungakholisi lutho kwesikhathi ambiza athi do you really feel me kumbe lapho uyenzela nje ukuthi uvulele mina asukuma khalala into yakhe igcine isilele athi mina mkhozi ukuthi ilale ngoba ngisuke ngumi-actel ngingayekela ukwenza futhi uthi mina ngislay indaba la njengesidumbu ngithele nzima focus banda ngifuna ukuphuma lapha but angikwazi ukuthi ngiye ngapha ngiyadinga umsebenzi yimobhala osethule Jabange ngibhala ngilapha ke South Africa eJozi kanye esidikidikini hayi khona uqaba okunje azange ngibone sorry sethule angifuna uxabanisa kodwa lapha i-disaster in waiting ubaba lo oza kulimasa angazi ukuthi ungenzani mntana inkosi kodwa mina if I were you I will run yangize ngithini I will run ngiyaphuma ngejumo njalo ihlobo zakho ziyakuthi uthi chiya siyakwazi omama abaningi besaba ukuchiya ubona ngani uzakubulala khona sethule Jabange hamba nto Soul Brothers Sandisemane seuze wakhula Sandisemane seuze wakhula manje Sandisemane seuze wakhula Sandisemane seuze wakhula manje Sandisemane seuze wakhula Sandisemane seuze wakhula manje Bayobona banamehlo elele awu elele abantu bayobona phambili elele hamba elele sayo iyathela nabantwana obhekisitho sayo iyathela nabantwana obheka ukuhamba kwayo akuzinqe ziyahlela obheka ukuhamba kwayo akuzinqe ziyahlela obhekisitho sayo iyathela nabantwana obhekisitho sayo iyathela nabantwana abantu bayobona banamehlo elele awu elele abantu bayobona phambili elele hamba elele Sandisemane seuze wakhula elele Sandisemane seuze wakhula
manje ubheka ukuhamba kwayo akuzinqe ziyahlehla ubheka ukuhamba kwayo akuzinqe So brothers of South Africa, hamba ntombi bayakubona phambili abanamehlo awuzake siyitheleke usetshele Jabange phuma hamba khathana unedumo umsebenzi ukuthi mama ngoba lokhu ingozi leyo asifuna ukuphinde zibala ngawo kusaphumula kuthiwa wabula indoda baningi abahlalayo behlalela uthando behlalela hayi indoda ngiyayithanda kodwa amasayensi abekhona ukuthi is an abuser. i-GBV asivumelani layo mama. i-GBV asifuni gender based violence chia vela unegotiate umuntu ogebenga phansi laye chia umuntu ochamfazi phansi laye yeah phethe ke uDavis Ncube kunjani Davi siyabonga uhlelo lomnandi ngiyalalela maviki wonke mina ke bengikade ke ibhasi sisiya eHarare umnyaka 2012 ibhasi lana ke yadubuka iviri eChangani khophana yaphuma yafohla yathana le roll. I think we know the extent wafa abantu abawu7 mina umunye ke laphana walimalaye kakhulu thisa kunjena nje ke mina ke ngaqhamuka inyawo kwathotwa ngike siseveke ngagcina ngibuye UBH lapha bafika khona bangikhatha. I'm on a wheelchair right now. Ngithole nzima, I lost my job, anginikwa pension, ngiyadubekela ungasomntaka sisi umzukulu wami ongigcinayo abafowethu they abandoned me. Umama nobaba bafa kudala. Umntwana kangile 1 okwamanje angikwalotho ungaphi khona leke eMzansi nje ke ngihluphekile dawuduna kodwa uhlelo ngiyalithanda. Umzukulu wami ke wathi ngibozilibasa ngokulalela ngoba ngangikuthanda. Yimi uDavis Ncube ngilapha eMahachula obulawayo kodwa ngihamba nge-wheelchair. One day ukuzovakashela endlini. Besizolungalana umuntu oyeqinile uthule 48. Siyabonga ke mana kuchallenge izingoma njengesicelo sakho. Siyabonga ke mzukulu kumthekela ke baba idatha ube esihlalela imali makho mgcine uNkulunkulu lokubusisa. Saphela udlame Davis. Abele ntanda nesalayo, zosulwa
Mantandana izikhalazo esolwa yiminyembe zitshala kaDavidson Ncube. Ngizafika emathula ngibona i-address yakho baba. Ngizabenza ukubona. Mtwenkosi ngiyabonga kakhulu. Ngoba lo mzulo othengela ke idatha le ngoba uyakwazi ukuthi uhlelo uyaluthanda. Okay, NomaZulu ngicina namhlanje ngicina thunjana lethu NomaZulu. Ngulube. Kunjani NomaZulu Ngulube? Awudawuthuna siyabonga baba. NomaZulu Ngulube uthini wena? Siyabonga ukuthi uhlelo yilo kumnandi kakhulu ke lapha ke emsakazweni. Ya umsakazo wami ku YouTube khona. Phela thina ama license ngeke waphiwe. Ungaze uguqe phansi uthandaze ubakhethe izicathulo zabo. I license radio, the TV. But so forget. Right. Awulandaba. NomaZulu kunjani? Siyabingelela anti uhlelo. Mina ke ngiloba abantu wami kodwa sachiyana ngomnyaka ka 2017 ungabe labo COVID ngahlala ngela muntu. Just last year ngikade ke ibhasi coach ngilubhekise South Africa. Lapha ke ebhasini ngihlane lo munye ke ubhudule ulapha ke South Africa. Hayi indoda ke enhloko amagama ekhanyile lothando. Sesibonene kaninganyana sihlangana kodwa ke azake singene emacansini. Uthe ngoFebruary ngeValentine wathi umele siphume siye kudla phandle. I always tell you ukuthi mina I'm not ready. Ukuba not ready is not that ukuthi yalamizwa chisa ngiyafisa ukuthi ngenzelayo. Kodwa ngithatha uvalo ngoba ke mina umzimba wami awurayithanga. Ngilamabele asabile njengabo gogo. Lamavele ngenza ukufaka artificial. Mayena kunila ngomphezulu wathi ivele lakho licije okungichazayo. Manje lokho sonke kwangilimaza wesi. Uthi ngamnqunulela mhlaze senza esebona ngelama. Exactly. So I've lost competence. Uyabuya khona hapa angibukele that ngile structure. Yebo ngilazi structure kodwa into ngikhanya nomuntu othanda amavele. Wathi leli mhlanza lincela ngizajabula kakhulu. So ngiyesaba ukuthi nase ngibona mina vele chisa ngawutshela sengile paper bag amavele ama think disease okuyini akulalutho. Ngike ngazama udinga lapho kwenziwa khona ke i-boob job but ngitshela imali yakhona uthiwa kufuneka 26,000 rands. Angilayo le mali befuna ngihambe ngiyelungisisa ngwakhwezi kweze ngihlana naye. Manje umuntu lo kasakwanisi lokho efuna ukuthi singene emacansini. Ngithala uvalo ngiyesaba. Yimo okhalayo kumele sibonane mhla ka 28 February 2023 lapha ngamthembise khona. Angazi ngenze njani. Shem. Idate siyadlula akwazi ukuhamba endlela akungixoxele ukuthi kwahamba njani. So yimi embhala lapha NomaZulu. Hayi uthi ibele kalikho lahamba kudala la chopa. Angazi bomama ukuthi chopa enza yini umunywa. Abanye abantu badalwe njalo, abanye abantu badalwe njalo phela. Amabele amancane, amayeka wakho abanye bathi ngo-dairy pod, abanye bathi asibo-dairy pod. So angikwazi into menjalo. Ngicela ke ungitshele izingoma ezi-splash. Siyavala ngayo ke le ngoma ye-splash. Wena ubhalile ngapha, wabhala kuhlelo ngisakhumbula. So ike sicela ukuthi lisibhalele ngapha sizofunda ke incwadi yakho kanje. Nasi ingoma. Thanda uvalesela ke ukhaya mathelela. Ufana kanyoni. Ufana ukugeza ngoqhaqho. Igaba ngeze Jesus Sibanda. Siyabonga.